ke distrik Namsha nong taring tahyang Christian Endeavour Union nen kesngi palai jong katayo ke khat nyau tri urisau kala penlong ke jing Rakhe ke Jubilee rupa ne ke Jingdap arpsan Snem ke distrik ha Sonidan kata hadin belasang ke kana du Snem sejar kendai spa kendai pusau kompan syukudau hangne bahapo jong kateka Dnnt CE Union kidon hadu nyau teli ki CE Society kumta habar Rakhe ketika Jingdap arpsan Snem kinong ilam juga tigi nyau teli kilawan bani syembetalang hak tegi jing Rakhe hak tegi sengi lai don lang ru ba Charles Marngar MDC ke Mahuti ki pastor in charge ki berkentup yu Reverend DS Roy Mukti bad Reverend P Dingdap ki teman pesan kinong kitkam ke distrik CE Union kinong ilam balang hapo ke distrik lembat kiwei habak renda ketika sengi ba Charles Marngar ulapan pau jikemen bagi kinong ilam ke Dnnt CE ki belar Rakhe ketika Jingdap absan Snem ke belong rukum ke jingken mau bekerpang ya ke distrik Namsha nong tering tahyang ke balaya linti ketika absan tligi Snem nak bertaban yalap ke ketir ke jong blay ha ketika sengi ladon cibun ki program ki bekentob ke jingkeli jingtip nak Bible nan taka debate competition ban layo ruban penlong ke jingele kai sports hakane ke sengi kum kadak ke jinglek men ban Rakhe Jubilee ban ha ke jing Rakhe ye ke Jingdap absan Snem hakarta ke mamangi ngila samla ba ke union kala samla ba baru kita hanya berkebang kuat berpikir mau ini berkebadang kami kalau menginong kecing ibi kita arca kecing ibi kebang kuat berpikir mau ke dikepor lekor kadang kini kecing ibi kebang ia tipar kata ki om kini ke perfume kesen kebang spray kamet lana hijan kijungi body spray lana perfume gani ke bagi spray gini ke jangan ke jong ni sebuah macam hindrai gani ke sen ke bagi ju spray penuh kam ngasih perkhapa dengan spray mesti dengan poyeng kedon ke jus gani ke jus semua kacang namar balai namar bagi jus shit juga sengi bat ke jumbe juga air kejap itu ke jus semua asli lagi biasa social bagus semua sisi itu dan belum strong di maklan bah. Kaya mamut banong kalong bakum kikun samla. Agar tang kabak aku sam do limitan. Ngimdai ban spray ya kajing ubi. Kabak kajing shit juga sengi. Bakal air dan kejap noi. Mat batin teng nyala ubi. Mo batin teng kejap no kajing ubi. Kawai pat kecing ubi, teman kuan mungkin mau ni, kadang kawai kecing ubi, kabang iyo lagi sentiu biskut. Ikut je kata aroma. Kadang kecing batang yang pulai ikut kabang iyo nak kisah pangkali. Ke union hakarta kabang idan arpusan Snem, belasam lava. Idan kam bansle ikut ke aroma, kabalong kecing ubi. Berkata kadai the aroma of Christ. Kecing ubi kejauh Yesus Kristus.